chichusia no pa na chichusia numre eno eye pepsodent chako na beye wo sa na wo num nsuo dia kasa natural mineral water abodu nsuo no na wo hia ensuo ye nipadua yie ye nipadua no more than 70% ye nsuo eti anum sa nsuo de bi na aye wo kama na wo num kasa natural mineral water na chesampa unipadua kra kasa wan mama de papa efse ensuo papa wo num a typhoid kra wo nya bida na yare bi nso a edi omanfo nya ye malaria efitete missionaries for no mbe preach gospel to us no bebre na malaria ku wo mo missionaries no mo ba Ghana be ka nyame asem bebre na ba Africa no malaria ne ku wo mo yare a wo ya abo kete anopheles mosquito na nso nyaw no bowra wo mojamu say they was swimming wura baby and new tissues no cells no woni so bebre it is about malaria dey time here ba mishedro no ene enim say malaria kra dey bedrum rabi ne ye modi fi say ye ntra wo malaria ne mansa obia ekwa na time here ba misha isi ne center table no so a wo bobie obi wa na num oto de ne nye ne de na bia meka se wo sika aba no wo si mentimi ne di obi sister akosua eya na mekra mentiasi o ehia me na komede me na so sika ba me ho a na asama me nom time eba me hyam woni mu nte na tibidi every say we enjoy the fruit of your labor ojumayeni wo fatana ketua time eba me hyedro no wo bi won so woda sori bia na ne honam ye ne ya wo de bia woni padua na ayemre ene ne meti ene ne majonku ene ne mabasa ene mabetwe adura wo hia time eba me hye yare miense tibitu no malaria fever wonu mu ato ene honam yawo etimo mo ye adwumaten wo koda no wanom time eba me hye nti won sori anopa no wo gina wona so pabne so na wo bo adwuma Dr. Tafrija ne nana ene di mbira ne ha ma no de ma no a wono so de aye dro ede time HH mission nso aka ho am ye dwonso ene wo odem wo dwonso na wo sresre efi se wanom time HH mission eno yimi enu se wo padudu atua eye 0244417669 0244417669 0244417669 time eba mission dro ena time HH mission abusuan chemfa na promasido so wo chia wanopai na wo de yam vita na abrewo quality food product papa bi wo ba no wa ye exclusive breastfeeding no as say wonya busumi nsia no wo pa aduane a wo de be ma no be na numa ye to aduane be ye ne de yam vita ye wo flavors bit say rice wheat and maize na me ba no de wheat ne no wo pe wanyiri wo so da sudi say yam vita na de it won sha wo ba no obenya 7 years kura no da sudi na wonya enya busumi nsia no kona wini no a na wamma no yam vita aduane ne bi obi wo se me ba ni di obata wo ba ni di a ahomete eti ma yan vita woman yan vita no watimi atebie di Nutrovine contain 16 essential vitamins no ebi wom zinc and calcium so eka ho yan vita good nutrition for a strong start na kan hu se FDA so womo agiatum na aboa wo ye enanso ye fiada hagia special local food aduane be ye de se wo pefufuo ni abenkwa ma se mutuo anase nkatenkwan anase bi abunabunu nkwan de a ene na hagia special local food aduane papa ye di ingredients papa na ye tomatoes ye already na we say tomatoes eti tomato na say wood dem local dishes papa bi bankude tilapia okro soup so zafi wache jollof fried rice mesremo we adwuma na obre fiada numre ye pie na kwotena haje wate efiada ye pie numre no sesi ho na ate ho wo se momfa me dina na ma me ho na me didina no me we tilapia no ho ya me we prekonam no ho ya aduane bia premprensa na ikonkonte ni nyina bi wo ho haje special local food aduane papa ni fie anopa na wo twesa abre enche obebi ekosi 8:30 woko TikTok Instagram Facebook nso a wo ho 0246359921 0246359921 anasa 0594797215 0594797215 na eno ano no ade ba ko sesa wote ase ne se bronya ba bibibo bronya na se bronya yi eniama bekoyi a beka sompa chede ho beka sompa ye headquarters ewo komase sompa 93.1 FM takwa sompa techiman sompa nkranza sompa sunyane sompa na nkran sompa beka ye ho na wisia ne yekunafo ye ma omo nsesere onyankopon se wo hu omo mobo na abo omo bosia na so no nyame no no abo no bosia eti ya bie ya pro wo hwehwan ye won nkran ha no a ye wo dome Watermelon Street Dome Market no they say obi anim ye wo bisa sa wo hwehwe sompa a wo beche oba bia sompa wo wo ba wo fi achemota ma ho ba wo behu ye kira kwan na sa wo kuma senso a ehwa eho na sompa 93.1 FM eti bomodin asa wo sika ni bi beba ye mobile money name no na face number no ye 059
855-9802 059-855-9802 Terra One Media Dina Beba Anasa Blessed Foster 059-855-9802 na udem memo akwa baba SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA Media Group ne yedoso ya shase wo kumase ya nantimu akwata kwata chiman ene miamia nyina sunyane ne nkranza nyina ene ababe pie nkran ena Accra SOMPA ne de eye SOMPA 106.5 FM ema akatuapa me adult children me mama kwa ba no pe yo na bibia boko de na mo week no so bibia koyi belated birthday to ADWOA ASARE best newscaster anyasem ketu best account newscaster say producer best producer babia wotuatua yes ni papa ko nensa ntimi nkata nyame ani eso ADWOA de nensa ntimi kata nyame ani eba media adwuma no mu a nensa ntimi kata nyame ani o AKOSUA asam na me kan o na enu de na nyasem ketu ajai eba media adwuma no dia nensa ntimi kata nyame ani newscasting we good production we good brofo ojinam chi ojinam obatiatia ojinam atia donko ya mautinkwa nyame e de afe ba ko aka ho dia wonfa nhira ba ko bi nsa nka ho bi na wonfa nhira mienu nsa nka ho na Christmas yi wo mo aninye amen media AKOSUA mempe buro nya wesin o buro nya obi froso be srawa na obu ofu odi ya wunya wusa buro nya no ase sikani wo sikani wuntini pa na kase na wo fie adede asem na nka me se me be srawo but se sika wo fie a waye mo wa ha waye jollof akabanku wokro na be frefre na mo ma fie because aduane na wo hye fufuo nie abenkwan yo ba de na abedie ba hia wa ye frɛ wo sɛ me ba ba sra wo a wo se me pie me kura mini ho mini fio so na ahyedam wo twene wo ho ɛna tore bi so kura afi ne bekwa wie ye sɛ ya AKOSUA de ba ko ewo mu ne sɛ wan hwɛ yi a wo be ye depress afi ne bekwa wie ye sɛ ya wan hwɛ ya depression ebetimi akyɛw the entire depression betimi akyɛw ne sɛ yes afi na sɛ na wo anyema bi apesa wo ye enti enye do November December then it dawns on you say hey na sɛ sika ya me ka sɛ mesie yi sɛ mi o medi sansie me ka sɛ metoi sɛ mi o sɛ book na me ka sɛ me read no sɛ mi me ka sɛ will go back to school sɛ mi o na wo sɛ wa chance reflect enti wo hwa wo ba mu bebu because any party ba ko no sɛ wo di bibi si woni so na wotimi ye ma confidence ekosoro enti na adwuma ye manipa adwuma ye manipa obi wa wadwene say akwadwere no na ye say wo obi a wo ye lazy wo nya hwe abo say wo kra no you feel so cheap we feel cheap I say because I say you are not adding anything to anything okay you are not adding anything but wo sorry na wo ye adwuma na bibi says oh ade wa ye o news what can we what you say you also so what contribute to bibi at least if we ask na answer ba ye no wa be na muka at least who why ye bibi eti human beings no ye nyame boy in such a way say oboye ma adwuma eti say wo ye bibi ena say wo de bibi si woni so na wotimi achieve eti afa na kwa wie ya na wo hye wachi na wo hye niam bia wanti wotim sa wo wura ho ebi kura wo ka say 20 ebi kura na wo gidie 2025 me ware yes 2025 me ware hey afa na November o ba bi ama AKOSUA wo na say wo gidie bepa say nyame amoa wo gidie bepa ebi say wo na wo gidie say na wo faith bi say 2025 de wo be ware na afa ye do November ko December what I would die any depression betimi account November ne kura de waka ko ayara wo semu ye nya pom so mi nsiaro na afini mu chemiere pe na ase de e awani so ya biri anase bi wo wie school pa adwuma wo gidie 31st night 2024 no kwa sorry and I would show a list in na de koto awurade anim awurade 2025 de mama adwuma nye mami kunu mama nyere mama yere mama ntimi to asase mama ntimi chese wo was so vision no afedi wo ya January ko February March April May June July ti afi wo ko ano no July August September October
November enti ye be end this na me gini se nka menya US visa UK visa Canadian visa me na mda so si Ghana hey scholarship eti afene kwa wie ne wan hwe yi a depression ebetimi akam ba yen hye wo nkran se afene nya ending wie yo onyankopon betimi de one day ayen senkyere ne eno wo ho onyankopon betimi de one day ayen senkyere no eno ya number 1 eti koso anya hope say enye nu December 31st ne de bibia betimi asi wo betimi crash wo dofo bi next week ebi kura first week of December ena wo ba be hia no ana bia first week of December na wo ba benya adwuma ye eti say wo ye obi ana niema bi nkoyi afini nya ende onyankopon otimi ya miracle eti koso a enya gidie ma gidie no nko ana de to so biem you can start again san chance ye biem sa de ne menti bi book no me ka se me ready books in egu e me to de me toy but en egu no ba chance san chance wo kan se wo be sieska san chance ye biem wo kan se nka be kwakopɛ wo de san chance fane say wo January 1 nene it is start all over again. Yes. Eh AKOSUA start wo ka say wo be save ampa sika no wadi ni nyina ba say no 200 na yemfa nkoto we ana akopɛ susu boss no na hyase na fagum obi wa oto susu konkura no susu konkura no what in the coins oh chire wa obi abusuro no esuro no that I go can 20 bia you call can na who say o ma se susu box bi twa na se ade me ya meto ba ko mi se jona se ade ya me to ikura oh you answer babuso eti AKOSUA you can begin again and na ubeta number 3 no you can reflect eye den na mentimi anye eye den na mentimi anye when ye wa wadwuma wo be ye obi nyama wo obra na AKOSUA se wa ware se wo ware ye wo bra ade bi wo ho you have to face I say Jacob no say wugya wo yere no ni egu ho na wo face iso etura bi na wo sa face nyame etura bi you and God eti say wo shada tena so na wo ni nipadua ni meeting na wo afra wo brain na wo afra wo esophagus wo kidneys ne wo lungs ni nyina ene wo nsa ne wo tim so mo ntena se ne ye wo meeting wo ni o mu nyina ba kasa ade na nko na eba ne sai na tuto ya impossible ya me ka se me budget ansa na matade so still ade me say am sikan me save my budget I will restrict to my budget fe de wo say what dia tra budget no eba ne sai na adwo na wo awatena se o wan kasa ene wo hu nkɔ meeting wo ne wo hu nkɔ meeting pa akonya bitena so me time me meeting ya tena se miti we me hwene we ma gini mi brain o we ma koma no mo we ma tenka mo nyina amomra esophagus ni kidneys mo nyina amomra na ye be meeting ne eba ne sai ne na menum yem de ene ba sa ayi target ya na me set ma me hu ye wo se me sha se am go meeting e no me ye se me penam be ba jamu ko meeting enti why you who meeting adwa na want na say na who say because I want na what na say and na what na say na who a na wa say nya action plan o ya na ye de no no a try na 10 but action plan they say and na action plan no say yeah steps in keten on say AKOSUA men ko ye na kakraka oh next year na mesi me fie wi ade so kra woni asase because o se gidie enuma nka wona ye gidie hunu nti benka se me wo gidie eye nyankopon utimi the miracle ba je nyame di so the miracle ba na emom no wonso wo responsibility eti asase ni honti no utimi ka se next week meto aeroplane because bicycle kura woni bi eti chance with little steps sure little steps okay ene yemfa 1 cedi bi nto way tu say bosumi bia utu mu se usikai say 1000 na bosumi nso no na 5 cedis kura ni ho tu ko kasa obe save 500 cedis untimi eti kase little by little tina bible say don't despise small beginnings eti mamifa 50 cedis into every month eya set go say measurable betimi a measure enye di obe ne kakraka na afa de untimi nya no wayo ade no kura nipa kura be ye dey ena me de kire eti chance ketwa na u kosro eti because me read a whole book a month now what you be me read one chapter class at least me read baby it me the 50 cedis be beto na what me na we measure but yana you need to have big vision but start small. Have the big vision but start small. Eba sa dia ebe bo ntie sremo mo ama chance aye depress no
Ebisa aware na ba. Bese nyame etimi ye bibi na ese yi pa me de ekode ne anodi. Ya me ho sanchirade. Maensimi. Mama ta. No an yeto. Ma wanani wanhu. Sawrade. Wabwa mea. Chichi mira. Ma wanani wanhu. Sawrade. Wabwa mea. Chichi mira. Teja. Na me ba chichi e wure. De dawa. dawa. Akwa bi na okwa asore na. Na ne first bi o de aduru asore de mo na jasofo she ne nkom se. Bosome na ye ba besimu no. Obetu kon be kwa abrochiri. Wie. Ne vesa be ba simple ko. Wow. Hey, yes, bosome mo akaka bosome yakwa we ye sofo. Ade nkom se na de se mi a. One man te peno. I got this that was me. I just suffer. I got this. What was this? Says this, and it was someone else. I know what's over there. I go see as so. Stop for moi. As you go so many and so chances this. Kwa ne pa 24 days never. Amana 6 days ni na bibi ba. But AKOSUA abrabon life is no easy. Abrabon na form. Ba nyame boa ye. Okrakra ye ya. AKOSUA papers be na go ani mano. Yeah, some new weekend crusade guide wa ha. And the chronicle the Bokrata no. And also Adam. Daily guide wa ha. The Daily Statesman. And at the Ghanaian Times and so I say. Yeah, any adwa for you too. Okay. Yeah, Yango katafa etoso miensa e wo daily guide mu na dwemtreni ya woda NPP amanyoko no wo mo presidential election committee no ano eye Joseph Oseiwusu Wise na wode ato dwase nya ade a wo mbetimi age atomu eye adesrede ya efri wo mo atena ye wo amanone eba ye senkebe ya proxy voting no wo mo fa bi enhye 2026 presidential primaries ya wo mo bekoyi emu sebia wo bi ni ho a obetimi atu obi na nipa na kogina na emu ato aba no wo mo se enyade a wo mbetimi age san hyehye no atum enti wo mo reject sa petition na eho asem e wo hanum sei Dr. Nana Ayu Afriye eye coordinator Emma Dr. Baumia ne campaign team na wode ato dwase mampani dada Dr. Baumia wono ene penyina wo betimi aka NPP amanyoko no abomu na 2028 said ye womani abrese wo mbesa ba aban mu no wo metimi ahwa masan hyehye no abamu na nipa foforo bidia obi a woni potential de na so hwe nipa num no a wo mo atie gire no nyina no a Dr. Baumia ene ye nipa wo betimi de sa ni suade hunu no abam ho asem wa hanum sei na ene AKOSUA ka tun ya wode eba ye no eye kotokofo ho asem ai watro 1970s 1980s 90s and 2003 and wa draw porcupine warrior no na porcupine no and wode ababeto hanum sei na wase save the kotoko 34 injuries court players free kick basa no tatis no goals me sure safo ba no wode emu nsem ba che si akotoko team no ankasa no wo mu hia tatis foforo wo mu hia nhyehyɛ pono foforo na atimi aboa ma football club no so atimi akɔ nanim na asem a ɛwɔ ha no mu sei ene de nkyerɛ obo se arehosem a esi afimpi no ene edunson ya Major Maxwell Adams Mahama nipa bonifo bi koto hye ne so di ne mpabro ema wo hwere ne nkwan ya wo mai emu no kane assembly member no ogina de nkyerɛbo ase honom mfifi mantem William Ba ye de ne kogina court ema court no bua se wonkodam life imprisonment na panyina wotena asem no so saabre no court ruling na wo mede baaye no na lawyerfo ebegina mu se enyade a Justice Mariama Owusu ni ruling na wode baaye no etine wo masum enti George Bernard Shaw ya wo ye mranim ni edema assembly member William Ba no wo mo san dia assembly court bi mu se na enti wo mo san dia assembly court no Justice Mariama Owusu no
Sabre no ye Supreme Court judge. Na we say we Supreme Court judge na no sign ti asem foforo so wo High Court into onu akasa no adwuma na boro ne so enti e be den wetimi aye due diligence ama wo mu the ruling na esefata aba ampampa a lawyer for the court no assign eko biom na asem no call appeal no na ene assembly member na wo mu asane ho se wo fa ne ho konkodi nti won de ne buronya no abantem pa e de ama no ho asem e wa hanum sei na nura mrase bedwam na ebedwafie ho e de pa sanse wa bra wo mu bobo 2026 budget no ho no utimu se MPs no we ka na we aka we tuma we na we ato ama we na Patrick ya oboama eye okan kwe central mrase bedwani wo no ne hyase no se won ha ne ho kura ama members no wo mo nkasa Kasiala to force and doctor, a finance minister. When it di kan ya finance minister budget ye back in kanu num. E bin si da. Say ya share budget or no crowd there was 1. It say you see 2 o'clock, you see 2:30. Papa ni bedroom mrache bedwom ho no. Na no 9 kra ba pa ho. Wo se sa de no de nya de a eboa kra. Enema bi nso wo de betoto udwa e wo parliament ho no no da bi. Na nya de se ekoye nti sa lateness no de dem kwa na wo prepare. To be honest, sa lateness de akosua. Eye too much. Last this year say beginning no. Intinance central for cry confused. Anopa no mo ka che say 10. It was a basa will be answer program when himself finance minister beba yanso be fa na live afa de 10 won say o mo de 12 afa de say 2 etu mo say untimi predict nti wano de o mo nya hu bibi because at least unim say day we de o ba budget o ba e ma shebedwem e de budget abeto jana central for e bia kwotena ho anopa na bia 4 adai me ke bia production kura ye de wani ato o de wani ato se no na be too much lateness no lateness ne de eti na wo ma time say meba be budget but meba 4 pm and na media houses in na hu say obe mount platform no 4 pm na obi ada ne ho so na say finance minister ba mrashe bedwem o de o man sika sem betu dwa no pa 10 na yete ho na yes ya shift the code 12 na yete ho yes was and the code 2 afa yes 4 aba lateness be ni enye nti we de ne time de wo ye adwuma ba wo ne time wo mostly budget no ye kasa under pa na a shift akwa awia nti we no de ne time ne share awia no na asa o manfo aye confident say o we de time na wo share ye no obeba na for abo na eti ha 4:30 oba e na 5 abo wa she kasa yesu kasa tenten won twa shoda eti bu news no we yende mimi buzamo we yem news no dey and one dey news no production ye kakra gu ho say in case say etofa ho e ba sana mo hand centrofo mo ha ye dudu ti we gospel musician Celestine Donko was say gospel for say see adodo na na monuro so because nipa no pese wo gidin ana say nyanya me adwuma no oye adwuma ma ne ho was say ebi chame ebi na ebi tu ebi nuro se na be ya wo mo rise no ombeto fom na wo mo na gina so say ya ye kasa o mafo nyi ni ba ya de a enkofo ye wo mo ni de wo mo ya awe wo mo ya awe nti na esi akra mafo bi so ni esi ahonhom ni mu ana ombewo eni wo wura program class wo wura babi wona ahonhom ne kasa da bi ahanye wo ne hwan nwom no wonto obeko wo nan na eni nyame adwuma no mo yo adwa omo aye adwuma ma omo ho na esese wo beji din no kura ehia no sen nyame adwuma na wo ye no edin no obeji no na nyankopon na ma great name em se nkofo nim sade no okachi Abraham say I will give you a great name nyame na ma wo gidin nya wo prayer wo be fa kwan bone so by the end of the day no wo be san ye mobo sure enti great nyame na ma ni panya great name o ma ni panya ni monyam ba ne de o ma wade a obeji more than the other ma wo eno no so timi manipa bi gidin obetimi afana kwan so ba gidin but and last but say wo pe eternal de be wo hoda a wo benya no wasase so asenya no wosoro a nyankopon kwa ne de ma enti se wo ho na se bia wo pese wo gidin se de entia etro because sometimes akosia se wo busa ho question sika din na de sika ne o ni hate ya ye mfra wo program ase unkobo show Christmas billboards ene but adwa se wonya abotre manyame dane wa
enhyira ne be enko fam da wo onyame eye from glory to glory onyame de na eye from glory to glory onyame won retrogress o progress Bas when you but I will just messy the anua. Oh, ready na okra say wo nim fa so ma me. Ma yusu awie. Aye so oba odi ni nipadua esi ho say wo de ye bonsam adwuma. Wo be ye adwuma oba mu atwa wo be gidi wo be hu asikafo but the bedroom mra bi na wo nyini no. A wo no fonate aguo no na nipadua na ye mre no. Wo he wo say ma me pa yare bi ma wo. No pa yare bi ama. Na fa ne nam ho because they say wo mfa me fa wo nya hwi biem. Or you soon want to watch me. But on Yankupon Quad will say, even in your old age, I will take care of you. When you nimpono or so beshow. Et yam fan yamia kwas yamia kwan de woman free wadwa. Obebre nyamiti mi srenipa. Nyamiti mi pejanipa. But on nyamidi hiano no nyam pejano. De hiano yesa wo bayate so no. Okay. Anu anu ope. Enhira de wo Yankupon ne kingdom mu no. De afo ye enhira. Because obet me the one day obet me the obet akoso obet me the what obi akoma so how about much ofie much oka nyame timi yesa obet enti eba nhiremu a wona nyene eba nhiremu a onyankopon ahenie mu no ne afuo a ye be fa ne sa de da foma ye nsa fa ne sei no eye nhira eye financial blessing na emomu no opese ehira ne ba ehira ne meye wunyame na wo nyina nhira no so mfa ntietia nkrofo fa hodie so etia ne ma menye ho adwuma ansa wo kasanye wo muade wo akonobone ezo sabe yo panyini na me de wo koto adwuma na no a wo ne nkrofo yire nom na beda okay meburu ba so mo pa adwuma ya wo be kasa giseme ne wo da ansa na mama wo saa de no so nya misuban eti mehu se ehira no ne wakonofo no emfa ehira no ne watro no emfa eti ma menya watro no ehu adwuma na tene se de be ya nyame adom na se ehira ne ba na ehira na ye ehira ma nipa bebre na emom no enhira ne meya ade a enimi ne be yusu de tietia nkrofo efa ahodie so eno ana nyame pe ba yesi empe no ba me wo question o madam wo question ne say the question ne say abribia na eye nyame ye ne say wo hira wa ana wo mreso a ewiase nyina be hu there been say any obia na tesa me kasa because of lady ne yanyumtu ni ntina ye wa anyumtufo bi a they've been singing in the church for years. Yes, yeah. Or yes, onye good. Why you good? Or Tony moye bibia program so for no every why very committed. Yeah. Ebi edru baby no why na just say obeye nyom commercially. Obe try ya empeke. Because ajonim adie say who say na ye kasa who so ni nyame na be nante dia. Na onu na djuma na wo be ya. Onyame timi fo obi na sori enipa 100 pe no so hwe wo so. Okay. Ebi woni pa 1000 wo se hwe wo so. Enye obi na nyame pese ewiase nyina te wonka. Or grace na odi ama wo no. E na kire wo assignment. The grace upon your life. Obi wa grace na odi ama wo no. E se wo handle nipa 1000. Obi wa grace wo betimi handle nipa 1 million. Enye obi na wo Billy Graham grace ni bi. Okay. A wotimi ma nipa bo stadium ma. Obi wo be ye nyame adwuma pa wo nye sa de ni bi da. If say he or she was not called. Eti diulem. Okay. Oh, some comparison no nema because a big crowd wono nyame ama wonne se asori mu nko ana todwom me nko commercial. Okay. Obu na nyame adoma chede na ode ma wona koso ya wankasa ko commercial. Wo se tonum ma me fie enko a. Eti sa wuti oh me nimnyom to ena nkrofo so ya abom se me koye bia it will fail if it's one small. Onyum no kora enye de. Enye de. Eti agina wo assignment nyame de ama wo. Ntesi ye hwehwe ne ye hwehwe awrade wo butaye ma me ne ene sei. Na ma ye enye obia na beko Joseph obeko prison ababa end up in ewo palace abaya prime minister. Okay. Enti hu de na janse wo compare wo de with obi no na follow assignment no. Obi wasofo pese wo gidi na so obi onyame pese wo ko akurase bi na akote asore wo ho. Na osma so de ukwa na dom ne ka ho ni grace ne ka ho ni provision ka ho so mpe no bi pe krokasiem aye beteme nka enti no na adwama ya bre no. Okay. Obi wa you are not supposed to go commercial. Enye grace anyame de ma wo no. Wo de ne say Judah tonyom ema me wa ha. Eti tina Pentecost wa tina Baptist wa na tonyom ne fa yimaye na worship. Ko se maye album wo be frustrated. Anazo be mu ya abon krenye sesei ye ma me comforta no nye ne mpanyi brem ene wo to nem ye ma me comforta na wa free mu eye ne mpanyi brem no ya abon de baji din. Okay. Over 50-60 ho no ene wo be ya dwom de agidi
ɛso no wato dwom wɔ Pentecost asɔre mu a ba ebre no so yɛ nyame ka se wɔ mpie no opie yɛ no yɛte ne nka ba wo nyame nsoma o wa wo pre wo be hu sofo bi no wo pre opese wo gidi force wo be hu nyumtuni bi no wo pre opese wo be pre ate eti unim edrum ra bi no ho ne wontimi awrade wo che wo dia frem na afi wakɔ other spirit ho no abeya hantan je wo se nyame nya no no mfa ni je no a e me yesofo banyini on fa ni je ne na hantan na kono bone no won fa meto dwom wo shia sofo na okunkun wo shia sofo a mese na beti kure ekonu na so edi ansem ni e pepa ne mpaboa ho je sa wo maduma na ye huhu na we aso ne sa wa na we aso ne sa o padi ni ye kuta yiwoi ye kuta ne che ye kuta ne handkerchief ye kuta ne sei na wo ba no wakunkon eye wo ye adwuma na ma ne ho enye nyame adwuma no wo mpaboa lo de ni nachi because nyame adwuma na hadwa ena fom o akosua obakunu wosu ne nyame benante oboa hye wo de hye bible mu hwan na nya anefo Abraham 25 years no wo FM eso no na aka kire se memma wasefo adore te sa anua but 25 years o ye Abraham ho adwuma enti wonya wo se fasa abra da bi ba ye pesa urade makono fi no a mamenya sofo matro no a mamenya sofo me kro no a wutu wuntimi control ska wuntimi control wakono wosu be nyame adwuma adwa wutu we wuntimi control wakono ba nkola nyina no omoda sika da ho a no wafa college yi ba nya wi na be offering nye no na be tight ya na be di woni aho hyeso ane wose sa suban no so ntintina ememmie kwan ma wo no eti ma yenye sa adwuma ni wo se wo che pride bi e wo so wa hantan wo kasa wo hashwes nipa nyina antofom yenye onyame eti adwo nyame so de wo ye no kwafo wudi na chi a o se me rinya wo e chese denara he will come through sure. Oh echeche nkrofo beka se waka achi ena die na ekoso eti wude bebi agina na agina nya botre ye nyame na ne na mada na bre no so a wo beto pono wo watamfo ni omo kasa no abesa ka o ma no atum ako nyame aye bio enya wana na ma kire o se ma ye stack ni ade yi eti ye nya botre ma nyame obeye yi na wo ye nso ebeye fe hwehwa wo de na dim amen enya obi a na ba ya wo kogina pulpit so obu afom ho no a wo se tena ho a na ye no aboa amadi nkunimdie abro adwa wawie no ani yenko the chronicle the bokrata ni mo na the chronicle na wo bo amane yi se police hospital bi wo no si e won kramantem wo no hyase best 3 months ni abosome miensa entam wani na wo no modrum wo ha mo nchemu aduana enum 45% a yewra Christian tete yohonum IGP ebo amane se nyame ya domo a ento ankopem February 2026 ni de o na wo no motimi awie dodo no na afei atose wo mama doctors akomu nurses akomu na akwakoye adwuma na atumi aboa oman no yapomden Food and Drugs Authority won muso fonyine eda the chronicle the bo ekrata no mukrata family no na omuso ekasai na Food and Drugs say Ghana for yenya hweye papa ene ye woniana wono hono a ekwan ye fa so ye no wede ba monten so kra no eyare hosem nti wono ma hyase monitor enuane dodo no aye wo monten so 24/7 na wono ma hwe hunu se chemicals bia ni aduane ni mu ye obi dia se bi obwa kofo ha ukase ana bibi dia bere no afi wo mu so mu ye enuane ene anonom de bitse so boloni ade o mu de nuoma bi frafra no sa afo ni nyina so mu di machi pa ya wono etu wona mo ahwese o mba chekere dodo no a no de wono mo akwakogum na ena no ofanko ya wure ya John odatelamti ya wachire ne yire bone botoro ne na sane ye wo ba na ho aye no kwasam ne se wo hunu abeka se tattoo pa tattoo ani adrodro ato oba no ho oba 32 years zuna wa ba bre our bonne say our bonne aba say nipo our bonne wo yo ba na so wa mo betimi akofa se bio ba ma bia wo be sew ne mano so omo so obi tumi ja ne homa ba ma chese wonya adwuma ya semu o wode na brabo nyina acha ne ho ahia enti ba ma ni ho a why na alpha and omega
Asase ni awie my beginning and my end. I prostrate or any bow or the form. Hey, are you serious? Your sister and who are you, pa? Mr. Cheta, you didn't miss. Now, when yes, wakasa. Ne kasa wakasa mi hu trending story bi omo so wakasa say na be ma na per sex. No, your voice no ha say. No, say obi a oni na jai be 5 months ni apake ne niam akotena na kura bi ase o. E na be ma ne friend say wo mo ba ko e hu mfa no nti wo mra mehwe no. Nti ono de wo ba na akola ni nti na wo ba. Na de asa wo say no say there be obi a me ni we jai de. Ono ni mpo ajai. Ono na jai 5 months. You are ready for no more. A separation. Ya jansu enyaye. Separation. We dey be separation. Ya jansu enyaye yeti. E na wo de akware ne sa no na Mary na menwe a. By force. The guy is some ma boa na ade ba ko yare hosem ne say. Wasan so bo na de jano a. E hokora na na e ha. Ya mu mfinfin, efie na womu a tenants enso wo ho efie ni nyese bia e wonko akora na nete na kan kwa na nkenken ha jere se womu han dan enso ti hobi na wabo yira deja si atade a metoma wo hye me na metoma wo eti me ewura metoma na me na metoye no wa wuro ni nyina atete no na dia dam kora ni a dam ni na nya oba akro na na hawo ama wo eti so hye watade na ye de nya oba akro na hawo ama wo Emema no mo na mo nya bebre no ma dwere bia bodam no mo na mo ho. Na serious. Obi wa mental sickness. Eh serious o. Won na dwere na nye. Obi wa na dwere no enye papa. Obi wo hokra childhood traumas bi ni adame in mind kra. It won nam ho kama sa pepe but ne bi bia nye. Adwene no emfa. Wonim akosua mre bi ye video bi me motivation messages ya me. Na me tu mafo na me se wo your back ka hu no se wo hia bema na se wo ware no a se o tia so ye 10 gram se wo so ye tia no enye nipa no nya bema no de wo ware ye na dwene you are marrying the man's mind eti hwehwe de wa adwene nim eti se wo hia na me hia no ene o 6 pass ene ne wo feel da bi o de wo kwa ware no e ya adwene ye wo ni tirim eti busa questions we said we see kasa se wo busa na se said we see ya no adwene e woni trim eno na hwehwe but o ma no hia because adwene no na wo ware ye nipadua na adwene na ye engine the engine na e control body no e control bibia e the mind eti mi sia wa it is not said the wo sitie na hia me o me be se me hu adwene e wo trim eti ni ba no ne di nkoma me de me mu ma o what can we find? Umuma, ne onso die. What can the one team na chile wo no? Say the dad me dwane ba ko bi. I say, me muma o, she. Me de oba de wo ye rofa mebo. No can sa no oba no sigina de obebo me. E be de wa bobe she. What can adwene mo asem watch their words. Or say out of the abundance of the heart the mouth speaks. The answer kuma mu no e de pie. E man kan so no odidi agro. When the Bama who meku there be a buffon about bois, the one it's Simono, one can niagro, what castle becuno, and down a buffo becun. Eti a yanti and some waka, when you crew, yes, a west, no. I don't say, I made a mention Baba who I care who say, Yada, what can but yana a mano. Akono no yakono no ye nyame sure e ma bebre yakono no ye nyame nti ba ma ne kra kasa anane ma bi no won hye ho no kra no hia no kra wo nipa no so na gina asem no wo ka kire wo no me de hye me de me oba de me waro wa wan kasa me nkrokro ba wo hye na me oba mbe krokro wa ye de sia no aka no oba no sete wo e de won krokro ba se me de oba krokro me ni jimi was wo de me krokro so de won krokro ba de me krokro wo kana dwene mu na a kire wo no it when you meet people be careful who say I want to know what is in your mind because they want it to no and no control and no and monitor life sure and no kire de obeye but ya na mando do no ano ye pesalo na dynamic go deeper. Hey, now obey you cross and one walk at us, Bema no nya a day decay near Wabuni. See what abono.
na wade a wote ase aye ebo na wokọ na wo ba na ye ebo na wokọ na wo ba na wenye wo manfo o mu video ye beto so kan ka be ye no dia besi ko be kunu amamie no okuta amamie no ko be kunu abu ne prepra ne ho nyina because me pesa me ne wo danti aba ba ma bi wo ho oba se wo ba ye sex doll ho say oba ye sexual vessel ba ma bi wo ne tirimu no ye de oba satisfy ye sexual lust ho ni mfa so obi abiem okay study dia wo ne tirimu o ba ma bi wo adwene wo ne tirimu se wo hia wo ba oba ni bibia offer to you oba ni mo bi o de be ma wo se wo be satisfy wo sexual desire eti wo ye sexual too eno na woni tim but another be man so say me oba ye boafo eti say me show oba ni ye na oba susu bibre woni mu o woni ma papa bibre woni mu me boa no a sa ne ma ni be piepie no de abeboa ma brabo say the Ephesians chapter 5:22 no ka say be man do oba no na won nourish no with the word of God na on no present a glorious church and as a glorious woman to himself sa no ka kire be man who ye the savior of the body I know ye oba no baba ma bi wa ni tirimu no so hu oba say oba wa sadi e wa asasi so wa hyase ne wa wiye ye say na obeda na wo enti say me hia wo a edi me hia wo eye sex enti say wo wura ho say bia pese oye bibi ma ho wo pese wo ko school wo pese wo bobra wo aduma chede bi pese wo tonwom da da ho wo adwuma ne say me ne oda no enti wo hia be ma hwede wo ni tirim tie nkomo because mema bebre so pretende etina who tie no until we say watch and pray so that you not fall into temptation who shana who tie na sa dem pai ba ka ho I say watch and pray so that you not fall into temptation eti who shano who shana nkomodie ene na djuma ene ade no na afa wo san so bompa yerade akoye onenam hoya why no who say ni papa pai bi ko ni pa bone ni ene ho pretende bebre pretende because when so e ma bebre asum ye omode eti wo be ka de ye be ye wo de because we oba no asum ye o de bebre be ka de ye be ye wo de ne de attract ho eti bon ho pa say urade akoi wo be bo me da achi ni anaso wo be kume because obu wa ye suma ne by say o meyi wo mfiri ho e say wo hyebre so o hyebre so to wo ba nyina wonti no wonti no ya suma no ye suban bi woni mu asa suban na e woni mu no e betimi esi wo akosua kwan say wo bedi suban na e woni mu no omunim se besi wo adwo akwan they know it yes that smart na de ba wo life mu so me use sa envy ni jealousy and sa competitive na yire no pass no ko competition na yire pa no so mo be so be ye wo mema no bi wono mu a se na yire nya ska wo mpe yeah ye wo bi wo ho sa o pese da bia na hia wo na wa ye mobo ya wo di ba wo so one na yire net na yire ni ye good wo share description o de ba otim se oba papa no wanya no ba wo se na yire no ohu se na yire nani agea na ye ne ya o pese na yire na anije no revolving around onu kunu no anti se na nije ku fi bibia mu ompe yeah ti se bia lady ne te wo mu wo fie kura keke na lady no hwe ni phone so na wo stress na so na hi you are demonic spirit say me I was so yes ntina me se hwehwe de wo de trim ne yiri no se bia yiri na ni beji ati se oni ebia me ni mi kunu te anasa mi kunu ti da me so ana bibia amrao eti ade bia be mu oni age bi obesi ukwan ebia pese wo todwom adwum to ne de ani je be bra obesi ukwan adwoa na no de abonsam na adwoa na se radio adwuman adwoa radio adwuman ya ne be 25 years yenim omo ene omo hyase ene they are nowhere to be found no omo ye man no omo can news pa presenters awarienti they are out of the system. Yes, she news I see at the age of your early 20s. You know more. Well, yeah, where the near call a bedroom I resign. Hey, nothing me see a bians and ambition me crew. I'll catch them and say, Jumana dear, and me said, oh, sisters in a mempe. Me said, the impo. I saw quite Juma, we are free to do, only passes because me free to take. Remember, I'm a serious when he did and the moon of Dibia Mammy. There's a gaba why you trying. No, I trying Cassani now, yes, Mrs. Donas Hadi and one pentino, a Jumano, or Bema Magina, what could be a boutique be a mamma Macotanano. It is a Madame Shakati. Far away. Minyam, you read your no, Madame Adia Maya, and it's the Bremen more than even the money. Minyam Toho, Namin Cotton boutique and one day because of jealousy. Catchy. But you mean to me, Maro? Now, Mara, because you're someone working, and I know a young Tunibia. No, may mummy money did. The last time we know what can I say was it with Jay
enyom to satan no odru ne pick pa e no okọ ware no ware na ne kunu ne ka chen se ba bia wodru no ene aware no wonya enyom no enyom ne to because enkrofo be hu dodo ontimi entena wo no be ma ne nchen se de nka wo hwe no sa aware no be ye no ene ja se wo ba aware fofo obeti ni kwase no ojaye ene ne ai wahiram wo se be ma na rehosem so ne se be ma ne ene ne jai ne kunu no a wotie no no a ojaye enyom to no a na nka sa time na nka wo be diska no wo se ne be ma ne jai o yo ba na wo bompa ya de medijia woni ato so ne se ka kire Awurade se ma me be ma wo ye me destiny helper o bompa ye bia se Awurade ma me be ma wo ye me destiny helper anasa destiny enabler anasa destiny enforcer na se Awurade shebre na wo de ato me so se me mra asasi so no ma me be ma wo be boa me ma ni nyina pie because sana Christ ye asafo no ene se so ba bia ba ho mpaye ya wo destiny destroyer and ya wo destiny enforcer and enabler ubetimi aware be ma wo shebre adoma chede wo mu nyina ba yera niema nya medi wuro mu se fa be boa wiase nyina ba yera ba wo be hia wo bi ono so be boa ono kra be na wonko school na wonyiri wonya djuma na woda ho wonko adjuma ono kra na be pursue obi so be ba no nso be mianti wo bompa wo se Awurade se me yo ba mesisuo yi ma me destiny helper and your destiny destroyer na ma me prayer partner and your prayer point prayer point ni de de bi ejere mi ami Awurade na mi kunu wo de bi Awurade na mi kunu titi mi o and na say what worry prayer point and your prayer partner AKOSUA enti ye besre wo bompa ya wo ye be makra bo sampa ya na ma ho because ye timi small baby so ma de wo be form Awurade ma me destiny helper obi o wasasi su bia destiny da na brabo so obi ne wo ye nipa hunu wasasi su adwa bibi wo anye bia nyame pese nipa mienu bi wo ye nhirama wo mo obi ya nyame de ne ba asasi su bia there is a destiny on your life but the choice of nipa obe making no na se o mema ni wo kwa ya wakono ne watenka nko a I'm not saying say emata but atenka nyansa wo ho enya atenka ye jimi ya watenka ejimi wo hu bibi obe make excuses ene ya watenka nyansa wom akoa mi penu o but you say me penu but ono won shada mpem sa because that's a relationship dey be me na mtade eyo was hard ye no ai mama destiny asa okra wan frɛ no a onfa da bi ofa ho bai da bi na frɛ ina am frɛ me na relationship se ka tro bi so bi mfrɛ o opa wo be frɛ because we share obi na AKOSUA wo penu a eni obi na be ka cho se frɛ no SOMPA FM we share obi na wo penu a ni obi na be ka cho se fa fon frɛ no na akra wo so na no pa ne ho agina na wo wutirim wo yi nyame afro de na hye ho adio enti asase wo so de AKOSUA ye nyina ye betwa mu wa ha o sure ba wan hye ya nipa wo be ka che ne se wo be fa ne se wo ne be nante no de wo be fa na damfo de wo be ware no ebe twist wo shebre ebe do de wo be quite say 30 years one decision o edu betimi de wakowachi 30 years ebi won so wan shan recover da wo ka AKOSUA wo ka ba bra ya ni kunu sofu ya obo ni tuo wo bank ani mu hoyi obo ni tuo 7 times AKOSUA oba wo ye adwuma wo bank e wo America memo me pa cho enye sa ba ma na wo ware na nkonte ase nkonte ase enye san sofu no ware na nkonte ase ekebi kura wo ware ya nko wo wo bo ne bra one life decision me kofa obi ba me life mu eno ne mawie be se wa brabo etinye e ba relationship enye bibia e de ya tenka nkwa ne agrodie yo not one anum coke on one me wa no me how ya pa decision way who be making decision na ti what one win and wo we preko na win na dey take decision and at one coke agu da bi oba ni so pe pizza da bia wo pe se da bia wo mo atade woni beti na o sike kita go nyina wo dwe tire na AKOSUA mama nka story we ni ento so da ta blaze for sabesi o di mi show na da motivation ene fiada issues ne be ye no na ene fiada bojaye abrantie bia wo be ware odi na girl ne body girl ne ba ye to na me say o etire na me fe na me say me nware girl no emoa oba wo ba wo dem a na TV be ni me de kotofoforo akonya na me de me mpe kotofoforo me kan enam se na tenkan kodi girl ni wonti no
ya ka bibia na wonti ntiase AKOSUA wonu ne ware wo nkora atere eno ode nkwala ne dwane woni baby ho na ansa na ode nkwala ne bedwane no djuma wodi di be ma no ho eno ode nkwada ne me ensa dwane be ma ne nim baby wode nkwala ne wo. I'm telling you true story. oba ne de nkwala ne dwane nkwala ne dwane wonim baby nkwala ne wo na busuanfo obi ani baby wode nkwala ne ko oba no ahase no no one ne se de de no anu oba dem ma me hye ne say no oba we ware no oba ma trouble oba how say na natenka kwodi mu nti wantie mafutu no na djuma wodi di na sai short time awade mu no old report hey ya chi ne tumu nyina e ko wi ase wasesa nkwada ne nyina de nkwada na dwane na meti ya meka say yeni baby oba ne wo yeni baby nkwada ne wo for more than 3 years. Wow. Jibe ma no nim ne ma baby omo sisi. Oh. One life decision. Na atwa na o we preko ne aponche. E na ade che ma no na mewa no. Anu ade wadi fried rice awie e de ade yi wusim. E yi wusim sa na oka. Anu boy ne am sha o ye pa. Ga na de anu o. AKOSUA nipa ye gina hoyi so hye nipa ba ko a ida se we hye nyame ana we hye abonsam ya careers ya careers o ya careers o metimi hye adwo betimi aye nhira ma me adwo so betimi aye trouble ama me tu nya hye nipa we hye a career e de no carry ba ye hwe no nipa no ye shebu pa 3 night course e kasasa 3 hours Teriana na me jira na mtimu ya me de say onya frɛ me ahe ijimi ya do ko ya to atenkafu bi ama o atenkafu bi ama eye wonya atenka ama no but go and submit it. It no say we read Proverbs chapter 5 verse 30 Proverbs 5:3-4 yes, I think say why. Also trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own. I think minim say 3 Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Yes, and lean not on your own understanding. In all your ways, I can say acknowledge God. The other can say, "Oh, dear, my mire mu keke." I think kana when yama AKOSUA na, "Oh, dear, my mire mu." Na me verify ma. They bet me about say, "Well, we di for na dear ma wo." Since one man na mamu dear, one kasa be carry one burden. SOMPA nipa ba ko ye career. Eti ebesre yemfa oba yimfa ntu ye hofo yemfa ya na mo nsisi yie akofo obi adamfo da bia wo haw ye de ukoto mu nyina adamfo nti na konkonza na modi ni zekuro aleya bozo bi ango bobo bi sori ango na de bia adamfo be ba odi ho asem no beka abi oh ebusia here to and suffer tight and suffer shoe and one has of my belt in the kakanaka a chase soldier for ready. Where am come on And your friend is just that's what the wall na fascinator ben actually hey by one coffee distracted I know but what you sorry what this who change me asem now what distracted nipa not so nche no asa na na chia obi e kanya me asem e drew preaching na o aprel bema o enye oba bema na say o mema me konkonzafo no aprel and I notice or distracted e ma won twa na so de kwatena da before pense mu sa ni pense nya me nkomodifo okora AKOSUA abobos na ya meka story bi a kire kongo de ma mpanso mu a waka de ya be amra bi no bi fra me anti AKOSUA nipa we waye say and I'm so sa all kasa na my friend nipa no so ofon so na me so yi gina fan o say ni say o gina phone so na me say minim say no kura na wo kan no etika a wo fambo obetiti woni nipa ntem o fambo o gina phone so o kwa na me so me frɛ nipa no so o betie nkomo na nipa na frɛ me ka say ono aye no na emusa na say na me say nipa na ya gina na me say gina so do afeni pani gina inti na me say mpacho me fan say ama nso gina phone so nti asem na wo ka no to aso no waka ya fana aka ho waka ho nyese bia
enam se nyese bia de o kan ye na wa kan repeat ne yen solve asem no ye me ense ne yen solve no wa ha say be ya woni nipa ne nyansam yen solve asem no say wo bo wo hu se e bi adwoa eni mo ya adamfo nto wa be pawuram wa be wuram ti say wa nya akokoduro anko busa akosua anasa adwoa say nipa ne shewuti etu no na umpe na sem wo mu eso ye sheda so nso metete montem asa relationship no akosua mo bobo so na afa yem fa ti abusu antina chese no nti owura no yare mande no nyame yadom a court besan so watena na sem no so biemu the chronicle the bokrata no na ode aba ewa hanom se ya chese obo emu amane yi na afei me hwese menya ba ko mienu bi aka ho the chronicle the bokrata no emu a wokọ Nigeria man no emu a Nigeria man no so na obo amane yi se won ma sorry ba ko a ewo honom chese sofo gira pulpit ani mu preachi ensore ma enso so kan ho ado mu ansa tua todom ko wo mo anim nie wo mo ba yi a chese wo ma betu tutuo yare hosem na etu a won mo to ye ne kan nipa mienu ama nipa mienu no afirim ewie kira won ma fa sofo no ene chese won mo to nyom ewo asodem wonum so akwakosia mene ye pe wo mo ba bi a ye hunu the chronicle the bokrata no edimu amanebo abaya Nigeria manhu ena sare hosemi Nigeria hono so esi a sa Christian fo yi na eyifo ya semi a serious pa na daily statement so ena eda hanum sei mampani John Dramani Mahama appointees ahodo bi a wo pa wo mo se wo mo bededada aban enwuma ahodo arono nsentwereni bi e de wo mo akopie mu e wo hyiragefo anim se wo mo declare wo mo asset no se obi ye public office holder na emra a kire mu se esese wo declare we japade se adwuma ya ye de ama mi ba mu no nia mewo enie ABC de se de be ya wo ye wadwuma wie na akire ko ne ekohu se adwuma na be ya ni sika na yetwa woni ade ne enye so japade no wanya no de a na wo ma hwese nneoma betimi akoyi no yesesa ankrofo nyina wo mu declare wo ma set no enti century bi e de wo ma kopie mu e wo hyiragefo anim na asihe ya en wode abase esese aban ne hwe na 24 hour economy ya won bepa ho ntoma e ka ho asem bepemene wo mso wo mu hunu hwe donkuma no na e kasa yi mrahye bedwani a ogina mu di momanfo woda mangu abaton peso aso Samuel Abuginapo na enura mrahye bedwam wode ato dwa sese 24 hour economy no aye kasa keke yense da hunu di aban ne peso wode ye enti wo mu mechire mu na obi anya ne ho ntiase e ho asem daily statement no pay wafa bi ede aba yo ene mama fa the new weekend crusading guide and so ewa ha na radio no card and 7 ya bobo so da na tunisia man mu na ababa Dr. Sinkuma ya wo mo no no wo so ate wo mo agumo ntenso yi papa so won mo ko strike adayi a won makatua no enye nti emwa wo masetena dan ja nyina no wo mo boka wo ho no mo wo se aban no epe ho asem no woka na nkwante sanse hene won so ahwe asian fie kese pa ede amane manfo a wo kire se eba beboa sanse wo ba no wo hye bobi nti se aboshe no a ena odi so ede amane manfo the new weekend crusading guide the wokrata no wo de sa amane no abana yewura ken foriata enso enfonyini da ha won mu chese Interpol dia base won mo yinidin dia free red list ni mu eyi asese dia wanted list no yewura ken foriata ni din won mo ye free ni nyina na yesa busua no June 5th ye ewa fimu no na won mo chro ho krata de koya na won mo esrese wopanyipa no kan din ebetumi afri mu sanso wonyesa bi onipa wo hwehwe no wa wonhu no nti asem no won hwehwe mu na se won akwakonya se ni din wo mu yi free mu nti se brede ababeda dwase Interpol one more year Rakeno for din e de free wanted list no emu na Savannah region enso na IGP ebo amani wose mentema wase ne penche ya na nsem wo hwade wo honom no kwasem wo betumi akense so dua sa fedie asomdue pa ebu ana wo mo enum e wo honom a eno so ya de pa the new weekend crusading guide the obokrata no kakra wono so edinam eno no akosua me fa kakra bi mrane ento so trending story ba ko ye was so for share ngoma so Haruna Idrisu o ka 6100 teachers na ye be recruit wo na cabinet approve nti na wo say wo mo 2023 ye yi wo mo free mu no wo mo san emra biem for verification nti em say ye ni gisem e de ma nipa bebre na mampanyi video no so trende obo professor
Jena no Opoku Agyemai or correct ye won his speech mu no and also so trending was in the din no professor o se bi mu ka no professor Nana o se enka no sa enti Professor Jane Nana Opoku Agyemai na obo bi din a boniye and a speech no hemu sa say who wrote this speech I can say it was Emsana Eros Bebre who say who wrote this speech I no answer na say why expose no who you say some na wo kanu kra uni ma mankani ye kra and a president that's to just say we are going to employ these same boys who are used in the Galamsey to be the ones to plant the trees because unless you give them an alternative they would end up in the Galamsey site again it ko ever so ebenya adwuma de ama wo mo no ene no nso so ode aba ama eho asem no nso so omo achechi mu a we nyina na wo hwe daily graphic nso a was no more check payment by public sector we nsemu a Owura Kwasi Eje oye controller and accountant general dia to just say every 2026 kono first quarter na chi no say ye baby bia electronic transfer ya sign check ma eye ebe me hu baby scan no kra ko ena say niema ye easy ene kra no ebedrum rebi checks ni nyina ebetwam companies na ye ya no ma che no ma transfer at account no mu direct na ye record da ho eti check no de obi atimi twiro bi no afa chiri eti accountant general so ahye boss ebre bi eba and Nansenya 2026 year on be make sure say no more check payment by public sector. Electronic transfer takes effect next quarter. It will man for ancient so and far MIA. Abansu su wanya 47 million euros for irrigation farming. Where your Greek minister and a dear to just be beboa amaku juma hu nsem no etime etumpon kama. Na because I saw master enlistment no Burma camp. But they said the akoyi. And run I will share daily graphic back page ya mama makonya aboten tama wo ewi ase na akosia bia da chi be ka ho asemo etre bia ansa na bibi be ye no this is sacrifice obi everybody wa obi ampeso be sacrifice o mene me ma no obi no ampeso sometimes in the BBC ansa na ya be correct na be benefit ebi mom. It is a benefit to one my iron from we one more can assassin nyina almost as so more recruitment nanko for can was some process na monam so na because you propose 6 akwu kwa you bet me ahye oh ma akoso ma and no no aba for swinti no bibia ye sample and no some be ye bia 500 mra anopa 500 mra no ma time na 500 bia no mra asa ya adwuma be gu ho ya pese obi sofa na nipa sa na ye de na ye asa sofre ne ye debisa ye Ghana card wo hu nipa na ye bodom pempa but e dru say ye ID card sa hodo no hu se na police stations no mo hye no mo ye ni bebrebe enti dru abato de ne de a ye ni bebrebe se na be ya obi abetimi akwakoto aba but ade afa me no mi no ho no ye di anase ye da achene de ye se obi ahum ne na me se Ghana card nko na nipa bodom me pe Ghana card asemunie obi wo kwade so ko hu obi wa chie na wutie sama na wo de abantam no ye nko post aba ye de aboa salai 0260196006 onso be kire wadwena yenso ya kire ye de newspapers na kire omo de trending stories a kire omo de yenso ye wo studio hanso ya kire ye de onso ye mo akwanya ensem wo ekoso wo Ghana ai tere bia bibi sei wie ansa na ye pusu ye ho 0260196064 and 0260196065 aha SOMPA 106.5 FM Accra Ghana today Ghana mpumto ne nkanko ene adwenjene ho nsam aba no ene ye bia ni mamo na yenso ye kire adwena ho so wo de aba obi aba homa no so hello me ba che from say live from Kantamanto Market, Accra. Now what you send the pepe. Now what you send the pepe. We be ba say what you know Kantamanto Market in Finfin ho. Ya be say what ni be say what you know ho ya na ma chawa de. Yo, about Pampatema so dia. At that case, e come ono opamfo amu bi ho nyina. O produce bi je ura wani akwa. About bring to the monitor about Tampere Commission, woman of the mother of fast. What change up on last time I was and a branch on one delegate that was problem about branch for the mission. About it's a traffic would be a mentality and for the poor with the so dear.
Hey, I want to any more problem. The whole Ghana, only the Shapa. I'm not the Shapa. I don't know who got the class 40 the Manata Independence Square. The baby kid wearing the doing it. They are trust and the I didn't tell you, never papa my the Kata. And good for the time, or the Sumasi, or the Sumasi, independent. Well, yes, independent general. Where a Kata, Okaka, your mouth for. Ah, there's no chance to be around here, too. Okay, can go to 24-hour economy. 24-hour economy, and I was sure the country can afford the ultimate China go to Abamana and the people away. Independence, independence from the was working, and yeah, that's a pass. Someone saw the Wajin Traba 0260196064 and 0260196065. I hear SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Hello, good morning, my dear. How are you? I'm doing well. Now, why the Messiani? Mayor. Do the do, young quiet you. I did Baku and a place. Voice now with the Casano. I get papa. Turn on the big woman and sound to me. No more come on when I'm more customer. Your voice near with the keep it full. Yeah, keep it to thank you. Let's call her. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Was it? Yeah, me and Sunday at Tehano. Your voice in the end, dead. Pa. And I pay a Yawunia AKOSUA AGYEIWAA. You bet me a friend, AKOSUA AGYEIWAA. ADWOA ASARE AKOSUA and AKOSUA AGYEIWAA Kwadia Boating. Onunsi me and Sana, Yeshia ha, a man me no chiro, Abake, and no hinere, eti anopay, or say your voice in the end, Yadamas say, your voice in the moment. Then ye, Yan Fanny Waba. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning, me patch France and Afri free. Where's SOMPA Kwashima? SOMPA Kwashima, Yabuani. As why I say, line is why I say, Yabuan quite, Papa. Okay. Remember my was in my family. Hey, mommy, near Meccano to say, a crown and you see, and a Obu Honsoa, our phone will mobile mobile at war. No more send the park on the section on one Nipan because Nipan Abia, Okocham, who been on any day, a Kowe. And our phone bit miss a set Nipan Chenchina, Chis on Wallis and Nipan, Sanparam, costing any baby. Don't tell almost and the Berman or yes, I need and no pen I'm who video near not one and crack. Me, my dear Ban, Nipan, 2 or dear woman, sir. Oh, be 32 years old, who Becca Sabrewa. Chese wa utu se wa tete no wa tete obana ma 2 years wa babro by force na ne yem ya se be ma mu a obi hwe oba no abegina punichi na ne ugina we be marketing ka wa begina ho na o hwe onyanko be ma se ombu oba na to no wa be to gate no se etwem na okọ tenant ne mebo na baso pass o 2 years adem. And then my yes says by name or Bemo sure body and Yenunguase. Medase pa. I have SOMPA 106.5 FM Accra 0260196064 and 0260196065. Hello. Metun kapa Jenny Bonnier. Another Tomana Kate. As you are so much. No, more and none of it. Yeah, that's it. I'm never going to incoming president. By example, and incoming next time, they can come with a brand new or the boy to my papa and now I'm in here. There's law also by you organizer, and I just have to Mohammed, also for you. National woman organizer. So, the American say. What is me? I'm more can't may come with my country and say, I was really heavy. And do you acquire a cook? What do you say? We never have a baby fat. Now, I didn't want to have him 2 town 1 year. The January and Kolami, January and Kola, what do you say? Ma Ubia and Chan was there. I was there to call having. It's too better of them be a corner baby. Omo telling you, I mean, you there's a dead Bible can here. Yo, Yamika, I trust you,
And I pray and someone more kicking. Mrs. Galamse near Kadia, and was saying, your bandit near to us here. Because, and these are Yaria Pani Vina, because Yaria Badi and Yanada. And there's a bandit in native home. No kicking Galamse through an Yegna, Yamotoye, the Galamse, in fact, a deal, a serious suicide and sassy, and the Yaria Sabri. Bye bye. Medasi pa Jenny Mosa on so about Chirawajune. 0260-1960-02601960667-65 Ghana today. Ya chaya Jennifer Ghana mpumchone nkanko ho. Ya bobo de ubo krata no trending stories ni ade. Yanso ya kan ye de wonso ye jiwa dwenchire. Hello. Hello. Bato, good morning. Good morning. Bato, I Jadamasi. Let me generally for more pray more pass more ya the and to me who say na edrua. It is a work again, we have the radio station become what them crab now working in one time, maybe don't be call. I will kind of work one toilet facility in there, a one year by a one year. It's the only year of them for 26 years. You may have a near 4 years. I mean, now what I find me 1 year this year, and yet to me doing so. Let's say, there might be better me as they will be buy ya. Laya mi apa mi se me tuwe mi oba na me bole homo den superman tie ne mi ari accident be 4 years ni easy man ya pa se ne oba me bole homo den mi ami wie me hairdresser and go bie me salon o mokola ne ne be di be me tia afua na no no so ame so be mu akuma be ifo bi nti ono so be tie mi kura no ama ne enti man ne ye anti ye grandfather e ma be bre boda me de na say enka I know empe baby I man you bet me akoka yensem to say baby no ensem how so mo ba e abeka so wa ware kwa ni be man yam ko siko yigu wa e wedding o siko yigu obi gina wo kon so oh anti yami shiramo me dance pa so emo ya emre bi me ye video bi for the same thing so say wo ye oba na say wonyam wedded wife won ukuna ka che se koyi tugu menyintu nne menyintu nchina menyintu nne wo pa wonya o sa wo yo ba na sa wonyem na ukunu se koyi tugu amentie ukunu no or say submit to your own husband according to the law or say ye nyame ankasa ya abortion it is submission your foolish submission eye wise submission was bro ho asema wukunu said ye wo be yama awurade nti se wukunu kase koye bibi na betie nyame a chusu nyame ma ba ma ni nkogya woni yemfra wo bedwam yemusa se de entina so gya wo se me so nkoye abortion se wo betimi abeka se ba ma ni betimi abegina bedwam ba abeka se wo yire nyem me se ne oba bi frɛ me se me yes have video no to ho oba bi send me direct message akosua ka kye me se anche akosua wo su ma ya abortion for hey menyima me krusi kwa yitugu na me ho kire me menyina oso wa ma menya family planning hey woso so ho nyusu condom onyemu abema se kwa yitugu wasita me say me ye video no to me Facebook page and one was sending me direct message osu was na wa ma me wura o send ni kunu ni kro a wedded wife nyese bia enkwancha na ansa penantwe why abortion for I me ho kire me kwa yitugu and wo say na ma menya family planning wo say there be use condom so wo say na hey and was say about life. Beka kana upebi na ma. Why depressed? Why depressed? Because a son is so otete. Me kan me se menya bi da submission enye foolish submission. Or say bra wo ho asema wukunu as unto the Lord o. Eti say wukunu no ka bibi na tie nyame asem a fa nyame de no. Na ma ba ma ni nya o. Na o jawa na busuanfo afre se edi entina wo so jawo yire. Na o twa so betimi akoka se me so nkoyi nyinsentungu ena wote wo no waka wano atum adan me mpese me kru bebafu na kru bufu ne bufu na ayede ne bu kru ne bufu na ayede wo be ma nyame mom buafu ene nka ma wo kru bufu na kru bufu onya nipa o jawa wo bewu ena wonim adwoade ba kwa ye spiritual yi na me ka kire wo no akoda bi a wonyem no Bema beka che se ko yitugu no na akwada ne be ye wo destiny helper sa akwada na wo kwa yi atu aguo no wono na wo manyina wo be ye nhyirade ama wo na bonsama hu etu opobi afa ne so no de afa bema ne so yi ne kototwene wo ko yi sa wo daachi yi die na wo yi atu atwene no
Hey, when I catch us a submission, she said, Bunya Memraso. Oh, baby, ne, Bama, some which say me, it's no boss on Quada, the first can brebi. No, Bama for Fraquadaji Sicano at the Brebemano. Now, what about no bad? Yeni Momo, and yen sem Nana Koseko, Yeni Momoa, Omukunum, Omukopie, Netherlands. Na Bemano, say, could acquire prostitution, the first can bra. Oya prostitution here this kind of buy, and come here say Bema ni jam. Obejao. Obasaka so German fompo. Obakasa na women do ye dey, men ma fafaw. Den woman o yire ko club. Eti obi wa wetu kwan no, adwuma ne kunu ema na ye no no. No discount de aba. Na abeta mo ni abebru bi na mesrem ma na mesrem o. Na woni madwetara bi a, oba no ne kunu so wonko yintumu. Ompese obeyi ato agu. Na nim de ntia he is force woni sika. Obi wa woni sika. Na kanye no sama wo ma de na ma hwa ma de but oni ska adwuma be no ye e na obi won so anya sa obi wa ha ne kunu huhu da no so ne kunu e de hu bi asen so eti osuro be ma no osuro no na be ma waware de de na osuro na to the point say wo hu ne kwa na ho popo obi won ne ku be fia na ne yemu hihye no obi wo ho sa obi wo kra wo ba wo bu ne nsa na ne ku pese no da wontimi nka nche se mabu me nsa Yenina ye tie SOMPA. Ade. Oyo ba hunia wo yo e wo Yesu mu. Hunia wo yo wo Yesu mu. Memmu nya memmra so mfa satisfy be ma. Tire da bia meka ho se wo hia be ma ne me nnade a. Ene me so me nwa wo. Sia kai. Wo. Wo. A hunia ho seso we wo ja me de na besi. Wo be ma hunia ho. You can't wait because you don't have self control. Na be ma wo ni self control wo ja me de na mahwere. Who Bema who need self control? I draw Jamia, dear Mashre. Bema who need self control. Who Jamia, dear Mashre. Messemen to me no one not. Copy say Bewa Nasu to me in chain. It will qua. At the end of Melusu. I would rather choose God than say me choose you. Because what you only a bimu go through a lot too. As Wabano, the pressure in Maria, and I mean, many 30 years, my year, so you settle down for a fool. I'll destroy 40 years of your life. Yeah, best way. A man, a woman, in a moment, Majuma, or Bawsiswa, or dear Dikay, or Yankopon, they toss me a Wajuma. Or Basiswa, and Tiamano, and I'll be worried, and I'll be near the Sassia, Shishanyame, Nehu want to match at the end of Fabobra, Yanka Sanche, Mamma, I want. Nay, yes, I could Sakrana, and I'll be worried, and I'll be worried, and I'll be worried. Catching a session Yamio because Yankopon or Bo even no, even any tea and Yankopon do can huno, and Yabema. O Yankopon do can huno, Yamena didn't bread bearman. Tranyamena say no one found comma bearma, or be show ye. Tranyamena say no one found comma beam or be ye. Ne just why you think I will yame. I think I will yamintina or breno. Because what think can buy a watching in Yajuma. And I think cancel or stra when you're logical. A honor Jimmy wo because I think can win him answer. Obet me crack or bam will be kumho. Ya besre, a mano, when you can't say mamma you want, where Juman the decaying, and Yankopon the decaying, she shall win me. Dinechi, a brepemo or betamo, to said or tam eve, come Adamno, not wakama wukum. Bema or bet nourish so, at those said their Christ of Dasafano. Ya bema ni who dows who couldn't cry now, I dear how cry winter minka. What do you who suit minka? A baby can sorry beach them said Nikunu, maybe I waited here for Monfanchemi, a betrayal, a catch him said Nikunu, and no monsa, or no son or ban one and a dan or prano. I'm saying I can't send us a winter minute. And who sent his hair? I call him son or buono, no prano. Also, when Timin count. In there, oh, a man, you're ready. Ajua, Mammy Fadia Waba. Hello. SOMPA FM. Never try a frozen. SOMPA AKOSUA. There be out there, well, I know for more mentias you. Okay. And then the man must from my uncle. A man at a topic for another day. But, Mammy, if it attend you, President Mahama, at the more can't say, Galamsey for Noah. Almost say Shoni attack. One of the upper woman with Via Eliano. Near time your money sika, Etia or Muka.
or advisors. President or advisors. Oh, baby, cabinet nyina ne Council of State wo nyina atunufo. Obi say you ni atase. E dey pen who sika. Na wo wi a wat nya ka tere se makin fa o se san kokko bie nuya. Na me san for mani sika e twentua wo ka. Amen. Amen come. Nyamenso nka wonso ho 0260196064 and 0260196065. Ye wo ba bia wo wa ware fin a ware bone ase na ye hia nti. Onyame hu suro musuro no hu mobo wate. Wo mie sika kwan bi mma wo. Se le be obetimi atobie di atobie ma wo ma di. Eno ni problem no wo kwa he. Obi kwa he ne dan dadaada. Wasesa ne ma kogum. Hello. Good morning. Good morning. Me patcho froze and free here. Me the Israel, me ka free Katamanso. Yo, Israel, ye tie wo sompa. Ya mi tiram bebe. Amen. Na emaya sema wo kendi. Ye nyina ye bon jamai. Le ni na mi jama fo aba ma be kra tie mu se. Ze pe ti nya okoda na ema da chombe dina. Mo se ye cha se ya. Na obi etimi afefro na good man the full ntimi ka se plano wotama wonyem ye fa akwada yi enema pi wo ha wentimi anye na akwada na pia ba ise so be titi akwada yi no we ja no na abaya no na ya na ya che mesro NPP ko wo mu patro mo se tro wo mbelusu nyese mi NDC ni be tro mbelusu sa se ayampe a wo mi ta wo mu omu akoyi obia anokoro na omu ninti ombelusu ya nka Nyamenso enka wonso ho 0260196064 and 0260196065. Hello. Yeah, 0260196064 and 0260196065. Now ye come say some patch dey no ebro nyai hye no so say woni ye be ko nakra na ewom we memfa de waba. Hello. Hello. Me ba choye from say. Good morning. Good morning, Obapa. Ba choye very Pokia. Pokia ni yakaza yake kwa. Pokia. Anja ko se Pokia. Yakaza yake ile program amefo. Me pa choye. Obana wa enu wa na me pa choye. Go ahead with you. I think the problem with a lot of women is poverty and illiteracy. They do not have command over themselves and they cannot do anything for themselves. So they find themselves vulnerable. They cannot take decisions on their own. So when you not a them and they can say it's because you feel you don't have the means to take care of the child. So I was a them and I have to be saying I was talking your family plan. You are married to the man, but your body is yours. If I feel that I cannot prevent pregnancy and family planning, why should it be the decision of my husband and not me? I have been in a marriage where as I say, no, but maybe you don't know the details. If I hear Yamika, but Pensano, if you catch me say, for back on no more, one thing I mean, anything. Then so was she man and I told him, say, hey, this means message man because I am a very disciplined and principled person. Then family music can't go on, sir. And I won't be few because I don't want the public to know. I will not compromise on anything because they're my belief and where I come from. They are no answer. There is no program in my house where a year I ever come some boy. It is a matter to share them and not them along the line. I realize that I will not compromise with what you want to do because I have my principles. There are lots of things. A matter things. I will not compromise with this for anything. At this point, the marriage is at the point of breaking. And I have my children, and I have my job, and I'll take care of them. So it's high time we empower these women to know that they can do something for themselves. I learned this one try to do something, but the best she could do is over free to her. And I'm sure that after then, she could have done something for herself. It's high time they encourage people to free. It's like everybody is married. I was saying now, and the church is not helping the situation at all.
I don't want to go there. I do the work of God. Even before I met my husband. But I will always speak against it that the church is not helping. About we are in the 21st century, 2025, the church is not helping. I'm not the blind from now. Matthias Epokuya. There's no nowhere to go. SOMPA FM. Matthias, now what can I poverty? Did the campaign a poverty here? Because obi say me wa abuse mu anu ansem o mra kra na makope hotel bi ne me makra se kombadia onu di obedi ni kra woni oni obi akra so be kana Matthias, but I have parents because of the discipline you want to solve up your son. So once you don't want it, the first time I went to my father in tears, he was like me by on sugar on cannot that means that that's to the extreme. She can't handle it anymore. So then I talk about my problem and I don't cry. If you remember the first time I called you, you told me that the first thing I seek for is healing. Because all I told you that I want to heal you. And you told me that is the best decision I have taken. Say, Mom, but I am seeking healing. Healing, emotionally healing, because now me take regret. And one thing you told me, I should take responsibility of everything that has happened. I decided to marry anything. And not be unashamed. And I took that advice. And after 3 years, I'm better. So that's an encouragement I'm giving her, but hold on to yourself. You need God for yourself, because if you depend on your husband or the church, you even let go of God. Know God for yourself. Read the Bible to your own understanding. And God will help you. Mati Pokia, Miss Medasi Panya, Mishra Opanuana, Meka, and Emano, Yadia, or baby, or Batambia, or Banyame, the Edikai, na Ejuma, Oba Usia Juma. Usia Bama, Fed, you won't call Juma Beam. Usia de Pam, Usia Treye, Usia Bama, no Paco, Yama Quatan, and what jet Treyano, what Jaya de Pamano, eh? Kawade Pamadi and Kawasan, Juma influence at Dababama betting everyone's. E ketrena wutimi ye nka mfiri wonsa da yeti aye ka news yi be ma be na betimi age ye ne free ensem na wajai no di nachi SOMPA FM asesa ne niema no akwatena ne nkyai no wajai adwuma no lady bia no me boni hotel sente akosua bebre omugwe bebre adwuma no wonwie okohia be ma obejai ampa wonkona mienu ni ho miensa ni ho na wo adum ho kumase na ho na mekobo miti ohia be ma no hano no afe no nyembako ye nware no hello AKOSUA ABOAGYE bema na ne frɛ wo na afrefri anopai also the encounter with you for Matia meeting ye nkwana de mafa mo time nti mema mo 10 minutes bi aka ho well near Bema Nana Amuako ABOAGYE Nana Amuako de ABOAGYE aka ne din ho ye nkwa say ja ohun don ti o medasi ohun don ti am do ni de ili udi aka ne din ho medasi ye de bia na oba de Bema de batoro so na ye men ye sasa nti Bema tu de oba di nko aka odi ho na ho de na obi ancho onko port na ho bo bra Nana Amuako ye nko you Mate, but I'm incoming as a chairman. You are on our watch at the French area credit, a complex at the phone. AKOSUA ABOAGYE. A plenty of born Nigeria and I wish she be so out of high, and you'll be a can 17. You need your bent here or Bema. The Sia Bar also your Bema, also you see. Not a day now, you did the year about Puno and the Deja at one thing. Now the Puna, when you first, I had there, Jesse. The meeting we are here. I get off on police station or calling quite complain or any person or other buyer. Truly for the engineer and me as the next fast and family council, and we can see BM. And then we never send it lazy. Now, the money could them. Yes, she had a man organized a member of 4 months, almost 10 years or body more bar. What or battle one and for general, and we never shall for some more. To be a person queer for the cover the bush for. To you know, you are, and after one said, you know, we as a ban and pen or car, you will have to buy a home. No, and which I say a year, and yes, son of a ban there for a bargain of bush for. The only right of the truth that's about book or bar. I know how Bunad and they got 12 thing now, but Bunu Bia, but at day one day, I'll be out no ma. One in the woman, Campu, and I barely see. The wish I want things, then I know. AKOSUA ABOAGYE,
no go two of nokola no obabesian de den be ma ne no na be obey ti be ma yatem sene kwasie nyina awa bontiu na me hwe be ma nyina no wa di no offense am say be ma wo abotre se say be ma bia ye na so wo hwe oba no di no di obi atem na asa oba akọ boxing AKOSUA one face be remember your rofa wa bono kura guso ntie ne ana ma komedas and me fa mo brandinti me de by 40 de na mawie me fa fi ones 0260196064 and 0260196065 hello na me ka sompa che de no sompa 93.1 FM your headquarters and sompa takwa 101.1 and sompa tachima 106.1 sompa nkranza 90.7 sompa sunyane 98.9 sompa Accra 106.5 hana wutie no ye frequency de 106.5 uko e Facebook page no so ye sompa 106.5 FM Accra ya kan ye ho abom se ye pese bronyai ye de awusia na mobrofo ye omo papa na ye boa wo mo enti be kan ye ho na fa bibi be che ye ne mfa ma wo mo hello good morning me pa che froze na free okay me pa che froze na free Mpacho sompa fu. Ai sompa nie na wo ye fra wo se wo free he. Mpacho animonyam ne me free with German of. Yo, animonyam ne ye tie wadwenkyere. Mpacho de me kan na me se. No kwenye me de ma bi fa oba bi ana ama oba na kwa kitchen ya ne pa. Nti like ofa oba na ompenya. Na say mudu level bi na wani ni na ho bi ma enye force enye hye fa no koma na busia o fa no abusia fo nsem se oba na wuni abali obi eye ne sa ni se woni beje ho nti next one pa so na no bi na ne ye ya enam social media ba bia kan kai nti ba bia na ese ye ne fa bia ya fa no fa damase me fa kwanya wi na me fa entia ma ya me pasta dometadinka AOS na minshira mapa nya minshira won so pa 0260196064 and 0260196065 two pesa wo disika ba now we afa 0598559802 0598559802 edi en beba ye terror one media and I said Blessed Foster na no nso wo de afa so de aba awisia na yakunafo wo mo ene ebehu wo mo emobo na bibia timi akoso na efiada etimi nkwaje me manoma mo final thought na yemfa enko adwa eti we de quantity bia ko bia ko tia ya wie ene kura de den na meka enkomo ni ye di ni nyina yi ba se de ye ka no ema ye wadwuma ye emre bi atwamu na sebe ye jeja ye ho niema bi ye nka se bia ya ahomaso ana se rebel but decision bi a wo beteki na ebeboa wankasa no ese wotimitintim na woteki sa decision SOMPA FM enkwa ene owu ana se wo ye die nko antam de a ene emi se efri sa breko no ese se wotimi esi sa agina he no AKOSUA de wonso de be manager e ma etie ni ade ene obi wa ha wo free one relationship mu ana okofofrum oni time o de be sa ne ho yare na me de me ntina wo bra be man ka me ho anya utu mu tan ye bedroom re bia be mani ho na kuntu kwan until you have to and nano me kan wa ha learn to enjoy your own company. Learn to enjoy your own company because you will always have you. Nipa bia betimi akọ but you will always have you. Learn to enjoy your life, enjoy your own company. Huniema bia die ni gie bro na hwehwe danse da bia wo hwehwe de obi de bebre wo. Ene wo bebre. Se de bia wo hwehwe de obi de bebre wo. Ene da nipa ntimi fambre na AKOSUA de na baye. Sasa da no wani nye. Learn to enjoy your own company. Edi na mo wani gie, edi na mo wakoma tawo yam. Wo de bia gise obi ye bi, gise bema. Wo de ye ka wani gie ye bema free manya yi. Ene se nya brebi na wo bo. Learn to enjoy your own company. Learn to enjoy your life. Find the name be a dear niche bro. Take good care of yourself. But who more day per juma ye a dear na dear niche dear na we ye. You better radio so dear niche be a bray. Sure. Pe bibi ye a dear mama joy. Learn to enjoy your own company. What do I want to be said them one day kura? Or say one and homete. And I be maybe enemy. And I mean and I be my lonely. I want to catch us up, but nobody young one buy. Learn to enjoy you. Nyame de niema bebre wa ma who was spirit soul and body.
enjoy your own company ma wone nye wo ho na nipa na wo kofa na ba no so won na ni trauma ni pain ono aye bed na this one e di won't mean so wo de learn to enjoy your own company obu anu na bra bode chese e ko onu nko ase wiase nyina ba wieye ena maami anye we amame ena papa anye we amame ena be wiase na mabra ena da bia mema disappoint me ena da bia mema break me heart ena da bia o free relationship ma pam another one ontimi ntina o baby wo ha na se ba me ontimi ntina 1 year obra ni pani ne ho ontimi ntina se 1 year wo bra ba man so wo mu ena you are a slave wo ya kwa ama sex ontimi ntina ho 1 year wo bra ba man so wo mu dabi ontimi ntina 1 year hey a ba man so wo mu etu free ba ko ni mu na wo nsan ho yare se die ntina me kofa narcissistic man me kofa be ma koshini nsawe eye massa be ma onfa menya hwe wo disrespect me wonya bra ntrance nya wo ho adwuma e mo adwene ne ma order wo say pa another relationship wo yare ya nso mu kakra bia na wo yase nyina ba wiye be ma wo ho ni ahohyeso o ba bi di aduane ma wa wo di anhu ansa na da na afi wanyem wo be settle da wo mfa oba wo a hyeda ahwehwe wo because be ma wo self control wo hyeda ahwehwe oba be boa wo self control to oba be otim se oba we so ya ne kasa kora anye but sense nko na da bia wo pe etu oba na obeba na namu a no satisfy no aka o se menyem onyem so mu ade onyem so mfa wo nya hwe onyem so ukuta na phone sa na ade asa onye adwuma bia but na me se watopa ena de wonam akosua Wako wone mame enyaware woni mabusu nyina enyaware akosua fa de ma ene yanko na ade de akase etina ha na kurare yenwie nti so de kan no ano nti de ya kan nyina no hwem na yi de ye ma wo hwem na yi de hwem na yumpena hwem na yumpena hey ahosha so de akosua ye o obi ehia bi so we obi a we ahohyeso we powerful human being because you go when you want to go, you eat when you want to eat. Baby, when you are a slave to nothing, you have sex when you want to have sex, and your sex na dey be push you. It will be anwa kwakofa. Self control. I see na yesenya me so ma yibi. Amen. I see na yesenya me because when you self control, we are a powerful human being. Time a person kasa na bekasa. SOMPA. Time a person kasa na bekasa. Chade na ba wo ya da bi adamfo we da bi obi nti na obi ani me ho I lonely to obi a na obi ni pro da bia no the problem obre no me sister bi offer me from UK o say akosua me am hu se mabra bo no me ya na me ho hawo da bia me bie pro man crofo mbe ha me da bia no me bie pro da bia no me bie pro ya fe na me hu se mansasa me bra me bre ansa na me wu free ha no na ne ma famu no on what we say because 40 years of the life on what we say na ma wa fam do do na aye trouble nko a ni nyina so nipa bi obi epuno e dem because da bia open komo na sum ye de da bia open komo akosi an we so ye o da bia open komo na obi na ni di nkomo yasem obi na ni di nkomo wi anu enter into fornication adwaman mu adultery ensanu mu abrabofim mu obi na ni di nkomo obi na ni di nkomo wi ya na life na divert agire bi road agire bi atu tirim what's the sense ha na di with them wotu ana asam na oka na urenge na me kra nkofa bie sa de sama yi safokan yi se no ano no tie nya careful atiefo ye de asi ye ko akosi agyewa akode aboate adwo asare na mote ye nka no pai Ghana today na ye sorry sui na ye bom dwuma asafo emma mo gospel bi di Kenya mo ho ebra wo ye adwuma no a enya bo no ndu pepe 10 am na prophet Dr. Kofi Oduro woni sia na omo the first service a enche ebe than the second service next year better than the second service that time with program for baba behye ho na omo so ahase no ndu ekosi du mienu omo ye ya na mo bransem ye obi asem donko ekosi no mienu apam na no so aba ye wi na for God and country Professor Kobla Abochi na ono so de ne dia aba from 2:30 to 5:30 pepe near the hot bite kase ebo no aba hot bite de utim se kase ebo emu ode na ye hwam o man ni mu nsam ne ama no nsam nyina ne aboaboa no na ye de asom ye wi ya ape na third service no so no prophet Mango Day no the third service
aba wo ye ya na sida so 9 to 10 no no so asom ye toatoa so saa kwapem se duba ko beba na abrante sofo solo ono so de last service ne beba cause what is SOMPA 106.5 FM akra na ya ba ye de osompa ena ebre wo ye from AKOSUA ABOAGYE obetimi afrem AKOSUA insha ya dem nyina ase